behind the microphone and playing the tribute to Inkosi Yamachogana. Ushingo Mkuluzuma, Inkosi Nyamaudu, Inyangisa Igaza, Hamba Nokupta, Mfoka Mkhulu. Ngitinganza kwethu, nengizima Afrika yonke, makhawa kithi, ngithi mabhinga onke, tuhluzekani. Sichayibu Mfoka Dlamini, bayibekile into zemandla, ube iqhawe endimeni kaMaskandi. Ugile izimanga encane, bahlonipha umhlaba, wanyathela kahle. Bahlonipha abanye wabo. Ngithi njengamanje le ngoma akusiyona yakho, ingoma yesizwe, ingoma yami. Awungiqhawula uzohleke uthi macongwane sengizodlala yakho manje uze stage. Ngithi hamba kahle Mfoka Dlamini, usikhonzele kwibhomba kade ngadika umuntu ekhathele kuye ekhuleni. Umphumeli usikhonzele kumtshengiseni Mfoka Jenza ingidane, usikhonzele kubhemuza Mfoka Luthuli uphoqa amala komolo, usikhonzele kuyikhalakha lakashafuza Mbuthu sicela le nkomo lena kanye nayo lena inkabi le siyabonga kakhulu mfethu inkomo lezi nje ikhishwa uRoyal Chancellor kanye nendlela kaZulu khalisa umfethu ucebe Mfoka Dlamini logubhu Mfoka Mchunu sicela ukuthi nje ke eintatha kusa ngempethu sihambe nazo Mfoka Mdaba yebo hayi sesingaba soyikhokhela mfethu siyabonga. Macongwane ndaba zethu sithi siyabonga ukubona yeah
ama-ofisi lawa okusebenza ama-ofisi okusebenza izinto zokuthuthukisa abantu emabhizinisini. Kusifikele nesilo samabandla wonke Ndulamithi akwaZulu ukuthi ake sicele kanye nesihlalo amazweni ukuthi niyosikhalisela isimo esenzekile esingesihle ezweni, insizwe besiyithanda kakhulu Cebo uMfowandlamini ishwa elenzakile emndenini yena isikhalisela omdala uyashwama uyakhala kakhulu kanjalo nathi siyakhala siyisizwe nesisonkana kubuhlungu kuyazwela besicela ukuthi njengomongameli wamabhinqa awulale ngenxeba isizwe sonke sikaphunga amadoda silala ngenxeba sicela ukuthi usamisele ekhaya amaguqa amabili sophinde sisize la kufanele sisize khona ngoba bekuyinsizwa uthando impilo sithanda nesintu siyafisa ukuthi sidlale imaqheba ukuthi ukuhamba kwayo kube seqophelweni elifanele sithi sicela emacingweni ukuthi kusangene kuyokwenzeka siyabonga kakhulu ndaba ezithaka siyabonga kakhulu esibonga kakhulu nakuNdlulemithe yamakhosi angifuni uqoma manga silimela kakhulu endimeni kodwa ukusukuma kwakho Nkosi Real Chancellor ukwazi ukuthi umele izinkulu ngalolu hlobo owenze ngakhona usimemeza naso kufike sisho njalo emndenini wakwaDlamini kanye nasemndenini wasemachunwini ngoba bayafihla kusasa njengoba Nkosi sithumbile sizohamba sibheke khona no-MG. Siyathokoza ngicabanga ukuthi ngingaphepha nasendleleni lezi iy'ngozi yiningi kulesi sikhathi kodwa umdala uyalinda nathi siyalinda ndaba ezinto siyabonga kakhulu Manciza Phambati.